USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Nato ko na yun, tatang. At naman rin makasapol kang ka, kunak. Kaya pingamin nga dito'y likod ti balay ti paglablabaam. Talagi ti mawawat mo nga labaam. Hindi ko masangot no, nagos mo nga mamuan, no sino na kita, ubay makisarita kang ka. Sa balik ka di man hindi nga tao, nga umay mangibaga, nga makisinak kini Romel, tatang. Tsaka mo dalaki, di kotse. Amangan mo no, ti ama ni Romel, tatang. Hamad nga ama tilangana. Katayab kailangan. Sino nga ta? Kadya ka mo Ala, tumakder kan kakitaan din. No, sino na yung lalaki? Makasapol ka nga. Manong na may saak nga disgrasyada. Wen, naganak abalasang. Nakurapay kam laeng manong na may agsipod ta saan ka nakapaggraduar iti college. Nadanak na rin iti anak nga nila Arnie, grade 3, idin manong nemi. Nadanak na kain ayat ni Romel mga opisina. Saan ko kumakayat iding aklunen manong nemi gabuta, hanak amay karikan kuana. Tamay sa kan disgrasyada ken anak ti barigrikat. Ngem gapo, ta ipatpateg ko ni Romel, ken gapo, ta mamatiak na ipatpategnak. Dada ti gapo na manong nemi no apay, nga nagkinaawatan kami. Itilikudan nga amok nga adu digiti lapid, manglapid kada kami. Adu digiti manglapid kada kami kunak, agsipud ta umuna-unay, tinanglapid kada kami, ket digiti daganak kang kuhanam. Imo na idi nga may nakkinasarita, ni mamang na, nangidjaya iti kwarta. Dinamag na numanot kayat ko. Tapno rin kasta isinak, mag-isina aklaeng iti anak na. Ngam kunakmat kang kuana, nga saan nga magatadan ti panagayat ko ken ni Romel. Irinto ta ni Romel manunemi ket talagang ipatpategnak ken ipatparagdamat nila Arnie. Ket nila Arnie manunemi papa ti awag nan ken ni Romel. Wen manong. Kabuy ti daytoy, siyempre, saan nga pulos nga nagsardeng ti ina ni Romel. Simublat ni Viuli manong naming emay. Nga ni Viuli kat napintas, iso ka numanong ti girlfriend ni Romel. Katimbilan namat nga isinak ni Romel. Kapoy ti daytoy manong naming kapoy ti daytoy, sinalsud ko nga rod ken ni Romel, nupudno nga girlfriend na ni Violi. Iso kano ti kayat manong name hindi kita taganak ken kuana ngem saan na bata kayat. Nagsipud ta siya kano ti patpatig na. Sa ita manong. At damanin umay? Sino? Yung lalaki ng kataib ko kano? Tatang, di ka di sinaludsod? No sinulay dyan nga lalaki? No at nagan na? Nandiyan tayo timagana na yan. Kalipatak mo ito. Ay, amukon. Donald. Donald? Ni Donald, tatang? Kaya kita Donald timagana. Asinod yan nga Donald? Tatang, ni Donald, ket isutipod nung ama nila Arnie. Tingkay nangigan, ket iso sumagmanulaeng nga paset, ti pakasalitaan, ni pagayam tayo nga Rowena, iti Lawag City. Dito iti may kalima, nga lagip tinapalabas, true to life story, nga may kalima hindi pagpilyan, para ti panakapili ti best letter of the second week, iti bulan ti Marso. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babaen kini Reynaldo Rey Fiesta,
iti Honolulu, Hawaii, ken di programa ti kalagip ti napalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimat maton, ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, na pangabakan nyo kakadakkel a premyo. Reynaldo Rey Fiesta Sentencia Award, babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Numadama kay man ngagbibuyeta, dito live tayo, dito page ni Paring Ray, paki-share, paki-like, and no, saan ka pa nakapag-follow, ag-follow kayo ko, ma'am. Yan ito, no, iti YouTube channel, ti pakanggan nyo, pakabuyahan nyo dito yung istorya, ababa pakasalitaan ni Rowen at Lawag City, nga napoluan, disgrasyada. Paki-share, paki-like, nag-subscribe kayo kuma, iti page, no, YouTube channel ni Paring Ray, no, saan ka pa nakapag-subscribe, nga Reynaldo Rey Fiesta Sentencia Award. Okay, ni manong yung anemi na ito, Nemi Ruiz, at kablawang kayo tinembag nga bigat, kada kay aming nga sa kapada, ito nga bigat, iti Friday, Biyernes 13, ganun na tilang, ya? Okay? Okay na ba? Kaya ito nga din gan, ito yung second grand finalist tayo, sakbay nga ito ituloy, nga ibasa ito yung ababa nga lagip trapalabas ni Rowena. Ngayon kahit kung i-advise ka na kayo, ore mangyagyo, mabuyo dito, yung kayo tumutlang buyaan, kandenggan, into no 12:30, inggat alas 2, into no aldaw, iti programa tinga lagip trapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, tapno, nabimpindas ti kay palakagdengeg, iti at atidog nga panang istoryana. Denggan tayo, dito yung second grand finalist tayo. Adan, may kadwa nga grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencia Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations, kini Jimmy Borromeo, iti Lawag City. Denggan tayo, tiragsak kan awis ni Jimmy. Jakman mas bahalang tiragsak ko. Tada ito'y pakasaritaan ti biyag mi, ket iso tinangabang. Ket da kayo adomdomngeg iti dati a programa. Awisen kayo. Dahil surat yung met, dagiti napipintas, pakasaritaan yo, tadaragsak ti makabang. Hindi kablawan, di kitiyak birthday, dito yung aldaw. Happy birthday, tangal daw. Biyernes 13, kini Junaper Jingjing Ruiz Galapon. Okay? Okay. Taran. Jingjing Ruiz Galapon. Iti Abu Dhabi. Happy birthday kang ka. Kastamatan, belated happy birthday kini Romel Ruiz. Iti Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Ni Edmel Padaka. Iti Sitio Uma, Talingan, Lawag City. Happy birthday kang ka, Edmel. Iti Adventure Vlog. Yan. Kastamatan, kini Liwayway Kaparas. Iti Gawad Kalinga. Sitio Lubot, West Talingan, Lawag City. Happy birthday nga kada kayo. Belated happy birthday iti Kalman, kini Nana Suling, kastamatan kini Rosel Ruiz, agrama't kini Randy Dakiwag. Belated happy birthday. Advance happy birthday, kanagdag birthday, iti Masangwanan nga aldaw, into no 14. Advance happy birthday kini Josephine Castillo Lazaro, iti Barangay 24, Lawag City. Advance happy birthday kini Michelle Jacinto Yamud, iti Sitio Uma, Talinga, Lawag City, from Miling, iti Mid Section, iti Lawag City Commercial Complex. Into no 16, advance happy birthday kini Patricio Rex Pante, from Erlinda Pantrosede, kastamatan kini Carlina Malaki, Lilibet Alonso, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Into no 17, advance happy birthday kini Rapi Balcobero, dita Barangay Sawang, San Juan, Ilocosur, nagapokadakilyo kini Janet, kastamatan kini Marso Rebuka, ni Jonathan Magaway, into no 17, advance happy birthday, kastamatan kini Willie Daus, iti Las Vegas, Nevada. Happy birthday kada kayo. Yeah. Ni April Cano, from Dad Ronald Albayal de Cano and family. Advance happy birthday. Kada kidami nga birthday tangal daw, kinmasangawan nga daw, advance happy birthday kini Rogelio Domingo Mateo, dita Sitio Uma. Kastamatan kini Arnel Sambos Unido, dita San Juan, Ilocosur. Kani sino pag birthday 26. La taran. Into the 27, advance happy birthday kani Yung Ruiz, kastamatan kani Mary Jane Ruiz Agustin,
iti sitio Lubot West, Lawag City. Into no 25, advance haber de kini Rooney Retatual, kini Rosette Ruiz, kasabatan kini El Joy Cadchero. Tarararan, 26 pa, ikat ni kwa, ni Johnny Dagio, iti Ganagan Bakaray, Luz Norte. From your wife, Liubi Bagawisan Dagio. Adun iti gradua, birthday, kalati Marso. Hindi ka din ituloy papagayam ng ibasa. Dato'y ababa nga lagi pinapalabas ni Rowena nga nitay pinauluan iti disgrasyada. Hi, kanis Josephine Estango, pakishare, dato'y live tayo. Kasama tayo ni Teresa Balmaceda, pakishare, kani Belen Laguyo Ravina, kani Lily Ragudo. Happy watching kada kayo. Ituloy tayo. Ngayon, kunak ore mangigyo na ito istorya, napimpinas naman laging kaden ganinto no 12:30 hanggang alas 2. Iti programa tinga lagi tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Ituloy tinga rin ng ibasa, ababa nga pakasalitaan lagi tinapalabas ni Rowena iti Lawag City. Nagnaakon manong name ang limikaw iti balay mi ket ni Donald nagpaiso. Donald, Rowena, kumusta ka? Nakakutsay ka? Langam ti maknan? Bimaknang akon. Siya mayak tapno. Ulit, ibagak man nga ikasar ka. Manong name pinastrik ko ni Donald. Tadya kaya't manong naming pagpiestahan da kami manen dagiti chismuso kada chismusa akarom. Ni Donald manong naming kat barkada kidi. Agar arim kanyak kamtsak kayat. Itira minsan manong naming panagkukuyog mi adda arak. Nga pagsasangwan mi jak kumakayat tuminom ng hindi bas na nga adda arak tinted na kanyak ng Diyos. Iso nga nakaturugak. Ini makariing akon manong nami naamuakon nga rin namasnak ni Donald. Manong nami nagsikugak kadi di mama ni Donald kahit nakiding kasar nga kahit ko taga nakabalasang ngemti mag-iasawa iti sangkumet nga ipatpatin. Narita di ka po na no apay manong nami nga naawagan nak iti disgrasyada. Ngimimbagtada ni Romel nga nangawat ka nang ipatag kanyak agraman ti anak ko. Iriadda kami niti uneg, adamit nila Arne, manong nemi, nga gayayam iti salas. Iso ka dila ito ti anak ko? Ti anak ta? Ay, ma, ay sino iso na? anak taga mo? La Arne po. Siyak tipod nung nga, mama. Anak, iso nga peso ti amam ni Donald nga nagramas kanya. Ay, wala nga peso. Irinamas mo ni mama. Iso nga dak. I hate you. Anak, iso nga adak dito tapno ikasar ko ni mamang mo. Kan admandaan kan iti ama. Pudno nga ama. Saan ka kakayat? I hate you. Timaray ti anak ko kit napaniti kusina manon name. Mabalimon ti pumanaw, Donald. Hey, isot ka po na nga, nagsubliak dito, tapno, ikasar ka. Tapno, damit laama ni Larne. Da asawa mo sa ngali. Nagsina kamin. Madaman ti panakaprocess ti annulment, kasar mi. Iso nga lumaprobaran, maikasar ka. Ngemsang ka ngayon. Adalalaki yung mga ipatpatigan, kanyak. Diyak kadibot ko na keng kaidi. Anang subli-subli ka iding mga imagang ikasar na. Sangkong waling ti makiasawa ti sangkong ipatpatig. Kaya nadalalaki nga nakapatpatig kanyak. Kaya nakapatpatig ka na kami. Pumanaw kan. Pumanaw kan, Donald. Gapoy ti dayto yung nakaado digiti laped relasyon mi kini Romel manom nemi ti nagserranti klase ang kedeng ni Romel. Nga pumanaw kami dito Lawag ket mapangkam idi ay Tuguegarao City tapno di kasta ket sadya kami ngagyan. When sadya kami ngagyan kunak agsipud ta talaga nga awan ti sarday iti pamuspusan digiti naganak ken kuana
tapno laing agsina kami. Wen manong nemi. Ket kalpasan ti talo nga bulan manong nemi nasangailik dagiti naganak kini Romel. Sir, ma'am, pati dito ito gagaraw. Umay da kampay danunan. Tapno ibagayong agsina kami kini Romel. Sa dino ka diti ayan, ti anak may iha. O na panan na. Madamdamakit dumtinton. Himay kami tapno, ibagami ka na kayo. Nga si awat kami iti relasyon nyo. Saan kami nga sumupya. Manong nemi na bang aranak ididay tangan ng ngig ko. Ket idudumteng manong nemi ni Romel, siyempre imbagadan ti panggapda. Naragsakan mo't ni Romel. Awang gayam, dito ti anak yo. Wen ma'am, mama ko ng iha. Wen mama, o sige. O may kaiha. Awan ti pagdanagan, may bilang ta kamit ka apo ko. Apo ko da ka. Anat nagan mo iha? Laar ni po. Grandma ko nam. Laar ni grandma. Ket inarakob da ti anak ko man. Naginita kami kini Romel, ket kunana nalpasen. Awanan ti problema ta. Kinunana. Nagsubli ka mga ro dito ilawag, manong nemi ka dito kami nga nagkales. Nadaan kami ti kabukbukodan nga balay nga naihabay ti balay nga ayan ni tanan. Siyempre, manong nemi, nadaan kami ti duwapay nga anak. Ano kasano ti panangipateg ni Romel, alagi di pudno nga putot na nagtulturoy, nga kaslamat lang pudno nga nagtawad kang kuana nila Arne. Manong nemi, inikan nagtipwesto ti negosyo, ti asawak, tapno adda sa bali nga trabaho, imbes nga makinirista, wano labandera. Tapno makuna nga feeling mat biyag iti may sa nga nasaliwanwanan ti panagbiag na. Awanan di kiti laped mi manong. Awanan di kiti problema. Kagangila nga problema, segnan iti relasyon di kiti kasawa, nga masulbar mat nga takos. Agam niya man naklaunay iti Diyos, gabuta, iti likodan nga may saka disgrasyada kit adda ni Romel, anang ipatag kada kami iti pudno. Naragsakak, gabot na naragsak ti pamilya, abinangon mi. Dito nga ron, ti pagkasalita, kadagyaman ako unay, tilaing mo nga nang iba, sakit sapi ko mamanong, dadamat na ibatig nga adal, liliwakin pagsarbingan ti bihag. Ito nga ron, dagyaman nga paghayam mo, Rowena, itilawag siya. Thank you, Rowena. Thank you, mat kadagitay nagbuya, katkas na ko nakitay, tapno di kasta, katapimpinas matlang tingkay, parang buya, kada ito yung pagkasalitaan ni Rowena, iti Lawag City. Ito lang buyaan kandanggan into no 12:30 ngarat alas 2 into daw iti program ang tingang lagip na palabas iti Action Radio DCJC Lawag. Thank you kada kita nagbuya kas ni May Rose Melchor Sawit agrama matan ni Sherlyn Agron Tolentino. Morning sir kanana ni Rixie Castillo Sultani. Thank you Rixie. Ni Lily Ragudo, ni Belen Laguyo Ravina, ni Teresa Balmaceda, ni Josephine Stango. Thank you, iti panagbuyayo. Okay? Ken kasama ten, kahit ko lang i-acknowledge sa kiti kang kanayon mangi-share, ken agla-like iti programa tayo. Ito'y ababa nga lagip tira palabas. Kas ni Ruel Cadawas iti California, thank you ka. Nenita Ramos iti Waipao, Hawaii. Ni Estela Jose iti Hawaii. Teresa Balmaceda iti Hawaii. Ni Norelyn Perdido Tamala iti Bahrain. Erlinda Panterosete iti California. Erlinda Stabilio iti Hawaii. Ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii. Kastawaten ni Josephine Stango. Kini Arnel Sambo Sonido. Salamat. Madamdama, dir manong naming nga programa, ken iti dir manong naming nga page, agkikita ito, tag programa kita.